iyi godiyo nitumye assist, nitumye ibitego muri stade Amahoro. Captain genda batsinde. Nshuti bakunzi ba Fowl TV, uyu ni umwanya w'amakuru y'imikino mugiye kugezwaho nanjye Rukinga Abi. Bakuri imikino reka twere hano mu Rwanda. Shampiyona y'ikiciro cya mbere Rwanda Premier League mu bagabo iraza gukomeza uyu munsi ku wa gatandatu. Ni shampiyona iri bukinwe n'amakipe agiye atandukanye, gusa hakaba hari umukino uhatse indi mikino yose, akaba ari umukino ikipe ya Rayon Sport iri bwakiremo ikipe ya APR FC kuri stade Amahoro. Ni umukino udafite byinshi uvuze ku rutonde rwa shampiyona, dore ko ikipe ya Rayon Sport ari ya mbere ifite amanota 29, naho ikipe ya APR ikaba ifite amanota 19, ikaba iri ku mwanya wa gatatu. Ikindi nakwibutsa nuko ikipe ya Rayon Sport imaze gukina imikino 11, naho ikipe ya APR ikaba imaze gukina imikino 9. Byumvikane ko ifite ibirarane bibiri itari yakina. Ni umukino ikipe ya Rayon Sport yabashije kwinjiza gatubutse, dore ko abahanga mu by'imibare bijyanye n'amafaranga bavuga ko ikipe ya Rayon Sport imaze kwinjiza asaga miliyoni 200 yavanye mu myishurize kuri stade ndetse n'izindi activite ziraba zihabera. Ibindi wamenya kuri uyu mukino uri buhuze ikipe ya Rayon Sport aho iri bwakire ikipe ya APR FC, nuko mu mikino 103 aya makipe yombi amaze guhura kuva 95. Ikipe ya APR FC akaba ariyo imaze gutsinda imikino myinshi, dore ko yatsinze imikino 44, naho ikipe ya Rayon Sport igatsindamo imikino 33. Bakaba baraje kunganya imikino 26. Mu mikino 103 imaze guhuza aya makipe yombi hamaze kubonekamo ibitego 263, akaba harimo ibitego 126 ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, naho ibitego 137 ikipe ya APR FC akaba ari byo imaze gutsinda. Muri bike wagenda umenya kubyo abasesenguzi bavuga kuri uyu mukino, nuko abenshi bahereza ikipe ya Rayon Sport amahirwe kuba yatsinda uyu mukino, dore ko mikino 10 iyi kipe imaze gukina muri shampiyona bamaze gutsindamo imikino 8, naho bakaba bamaze kunganyamo imikino 2, bakaba batari batsindwa n'umukino n'umwe. Akaba ari imikino 2 banganyijemo, ari umukino bahuye n'Amagaju ndetse na Marine bahuye bakanganya ubusa ku busa, naho ikipe y'Amagaju bakanganya ibitego 2-2. Naho ku ruhande rw'ikipe ya APR FC bamaze gukina imikino 8 muri shampiyona, bakaba baratsinzemo imikino 5 banganya imikino 3. Ni imikino bagiye banganya, harimo umukino banganyije ubusa ku busa n'ikipe ya Rutsiro, bongera kandi kunganya n'ikipe ya Gorilla ubusa ku busa, bongera nanone kunganya n'ikipe ya Intenseri ubusa ku busa. Ngibyo rero bimwe wagenda umenya kuri aya makipe yombi, abakeba abakomeye, dore ko bagiye n'amakipe yo muri Espagne, Barca ndetse na Real Madrid. Mu yindi mikino iraza kuba uyu munsi muri shampiyona y'ikiciro cya mbere Rwanda Premier League mu bagabo, ikipe ya Bugesera ku saa 9 irakira ikipe ya AS Do Kigali, naho ikipe ya Intenseri ku saa 9 irakira Gorilla FC. Mukura nayo ku saa 9 ikaba iri bwakire ikipe y'Amagaju. Indi mikino ikazakomeza kuri iki icyumweru, aho ikipe ya Marine izakira ikipe ya Rutsiro. Nshuti bakunzi ba Fowl TV, nsoreje amakuru y'imikino ngewe yakugezagaho. Banyita Rukinga Abi. Kora subscribe tujye tubana umunsi ku wundi.